Tapi pura mo kasi pa kada jong kumwa palula ko may takinalabo. Dari benda na te tanya kong barumbun. Benda na usumbungan ko duk nambe ko do ko sulu ko lo may buka. Sialang may kata. Laku jelaskan sini tujuan ada na kapiraukan tu napokadan na tomatua laku aku napokadan na nenekku sia tomatuangku ya tu guru pertamangku nenekku sia nenekku jom kereng ketua nenek nangko sia nenek jopong pose namanen tole tomatuangku dari laku kuah tali laku keparenge lalan na may song kalua tang dipokada minde na tondok tongko nambase solamintu sangayo kalamba na tope bangun nada lang tondok tabe lako to si kambi sukaran naluk masero pindan to si saladan penanda bisara mapasehulan majelis gereja pak gantianan tabe lako to mangka dipilih langsa to ditonok buah matasak to dipogalang rapa na tondok to dipokom bakalua na pangleon to maparenta pak gantianan tabe lako mintu taruk bulan na inde tongkonan lulusukan daw rena inde isungan pak kalandoan sialako oleh pongan tondok na kombongan ya tu disanga kaperaukan tu sabak ya temayada tak erti atu paisan kebetulan dari talambi ipan neneka na buda-buda parang nginta maapa kena tu tahu kena kuah manarang joada sedangkan peladara lampas sikolan des surana na tak namintu tahu manarang apalagi ada tak surana dadi aku te kebetulan bangri budak-budak panenek aku ku lambi ku biasa nekutana ya tu disanga merau batu mata lurarana merupakan ungkapan syukur tertinggi batu pak disanga bongana kau masa marabisara ungkapan syukur tertinggi kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kepada leluhur yang meninggalkan peradaban tu tontong tatoe manda ya tiada atau raya sudah hampir 2000 tahun menurut peneliti dan sang maneku pirang bongi kusulan 2 tahun male melada di sana Dimitri Tinsiloni warga negara Yunani napak beasiswa lako Inggris jomai Universitas Oxford di sana Dimitri Tinsiloni toro lambu kalak di 2 tahun jurusan antropologi budaya totemo propmo ia tuka peraukan dipilih talu binatang tu dipakai jo kaperaukan kau biasa mau tatiro tetapi tak apa tatandai waktu nana
Nakabetulan din kinay melada sola Dimitri dadi dibagi-bagi kedenni ditandai sisidi. Batuanan na tutedong nakarua palisun na. Bila naya tutote bangun tongkonan sola dua lahir dari 8 leluhur. Karua nenek na toto si Bali. Kadang na peso let. Kadang si Bali pesu kita itu salah. Ya tu tongkonan na di sanga dulang. Sabak mintu ia tongkonan todolo den nia sangan na. Di sanga dulang. Ya tu tongkonan na datu bondang si Bali puang enggo tau di sanga Bambalemo. Ya tu tongkonan na katu di sanga nek malun. Ya tutong konan na balik di sanga Mendoy. Tondo Korea ke di kuato pangi. Dadi yate merau dipilih talu binatang. Manuk sela mabusa babana, mabusa letena. Filosofina batu nilai-nilai luhur yang terkandung di balik tanda-tanda itu kumoyatu tol laksanakan mak talurarana napogau situru hati dan pikiran yang bersih nang maserong dipiro sela mabusa babaan mabusa letek na mabusa matana. Natole ito ditulo tu maabubong ba atu mangosok senda na peraukan siya batu peraukan tu bay balang todi. Batuanan na to kumaya tu tumpagaw maatalurarana. Harkat dan martabatnya ba atu angga kalena di atas segalanya. Ya moto yan ta yan na didaga ato may daalyun mi deng kuy at sana ba ngam itu sarani siyang iti salah to yan na pertama to tungkonan di Perauki di sana makbanga kenau mama abung ka sang limbong pala to tutedong kumuha naman da jong iyan naman da jong kendek keditole di sangomo mga lompoy kema penduan na sang musugang ponto to na maapentalun di Perauki tu banua di sanga masebokan. Ya tu terong dito sumpuda adak. Berarti si talung udangkan mo. Mandapi mo talung udangkan. Sabak tak na dianggian, matumbay na tak na dianggian. Karena nakuha tu todolo, nakuha dianggian tu daleta. Ada dia te kaperaukan ninde belanna. Na ulang mo kada turu na patang penanian di nookoran mo masadialang na diala tu batun na dulang jong may buntu-buntaw na paapalidan ni tela bitalung pulo patongkon. Ya mo tanda na to kesonday ti tongkonan inang din kayo jo tongkonan matua batu-batu dipakai tama baruna. Itu tanda bahwa ya mo sonda na to payan na ta pamatering na to.
natotemo te isa nga ti mata adale. Mata ada situang masalunene. Siya yan tamang kamo mata ada mentama miki doa syafaat ken nakita to sarani. Ba atu pangando sa malele di sana masombatedong sa paulen dui masombatedong dinay meta adalang ngampuang matua. Mintu rupan na apa dipake lan kaperaukan disomba. Disomba batonan na disembah. Na yan talamentama doa syafaat. Yate itu majarang-jarang manepira-pira tongkonan dinay pogoy ke aku jo payang ko ta de jo inang tulita na di pogaw. Padahal ini paling penting. Dako ke mangka ki masalunene ditandai wang rakaya dianggai rakatang dianggai rakam patasu kada salah. Nataena di pengkagari la koto mesorong tamalino. Ya tua pala tapagaw kusana. Masusa-susa la rampor ko lisu pala na to tumampat. Makanya dako kila masombatedong ki tulong uliuna taaliway malino. Mangaliway malino ke. Ditanday ra ka na din tasipatasurang kada makarra. Lataperap hindi te. Dadi lasi salama-lama ki dolo solanasang lasi salam atongan bay sala sa kedi ko salama alama sabayan na basa toraya dipenduan ni paapasusyarri susin na di kuha taw-taw susiri taw manuk-manuk susiri manuk pabiasa dukat taw na kuha tabi la ko indo-indo ako susiri indo di kuya sa aburan nindo ba tu toruan nindo. Nang sipato mo ako minay melada maapa sa toraya sa bato nang dibay atedong mo ako maapa sa toraya. Jadi lasi salama ki idolo ta si pagarri. Tamane tama doa syafaat batu pangando sang mulele. Jadi bayari to sidi tu laki parampo jomay tolingkan nada. Denopa nayate pemalata solanasang tomaarapu larampomelo rokolis pala na puang natontong untadoy ki solanasang situru pasuka na puang na den sidi laku pakalolo sabayate apa yate takwa yate dulang tati ropollo mata mo tamar ka akala ate tau talu sulu sang indo sang ngambe na den to parenge den to mebalun den to makoko tamar kakala to. Jadi susi te tu menurut na pukadan na nenekku siya to matongku. Iya to nala dialog tu to matuan na kattu inde te do.
Sama iya te katu kede inde ya tiro padang male tama punta. Dadian na sulit ay tongkona lang may buntao pulang kampung iya. Back to basic. Kembali ke asal. Tak raya na male umbananay. Suli ala ko ndok na sulambe na. Dari to cerita-cerita susito susirite di kuah indera lamparampo itu to parenge mengaku datu gondang indera lamparampoi tu parenge matampu mengaku kadang indera lamparampo itu tomak koko mengaku tu balik kumua aku murah parampo tetapi persaingan kecemburuan sosial rilalu tondok terjadi dari zaman ke zaman sehingga ya te may mawatang na tirotay mo to sulungan. Na derriti kate ito nasala to tautan lo dali do buntaw. Ako te naruanasang na. Ya te to parenge ejo bay mandupone pa. Naruana ate dulang, naruana pambalemo, naruana mendoe, tanga di pokada minne malun. Jadi yato apa yato kusanga angge moto karena mungkin keterbatasan ri mbatuanan ni sang buku kada na den tomay tetapi kita mau tahu madosan na lalino kita pesisingaran ni saaburan na titaw to sangindo sangambe ya tu nenekku to matuangku solene tandi ta aku rangin pokada ito may tak kurang nih. Jadi laku kuah ya tumai termasuk mo ya tumai tanga-tanga susito latapeng kasalay lako nene terutama lang mampuang matua tasi salama na iyate panguran derandean la sundul lang alolokna la upuk pendaunanna na membuah balo na menta di paraya tapo balo isolanasan tapo paraya anggamairi tondok kombongan siya kita tomaarapu pada moto bongi melo pure semangat. Ya matato penjelasan bujamai takinan labo tunasoyanan Papa Ana Barumbun jonate arti kapiraukan siayate tugas-tugas daripada to anak-anak katu kumayate tahu talu sangin sangambe ya pesana rin na koko ikol laksanakan itu lusidu kata kurang dia mai te manadingki jadi lagu kita solana pesana tapahang amto iko ya toko papahana takinan laabo nasoyanan Papa Ana Barumbun wa ko semangat
Si taruh na lagi parampol ako kita bahwa masyang lama ibadah ki 10:30. Jadi napukana mo nanitandingin ako mo tetek karwala berara mo tulit ton dito jumay. Jadi na ta apa na seta milet ton ta ato bainta ke kita tamarapu sesekali ko mimbay. Kemudian ya to mimbay ladi pokada ya kumua yate bainna bati inato bati inato. Jadi nang lagi saat dia. Kemudian lagi lapor lah kotom aparenta. Adi bayar tu si mana. Apora ka ita seke di kwa ta na lang nisanan nito aparenta. Siya ta na lang nisanan ni panan na to arapu. Ya mo tala na si tandam bati ina masyang kumuyate bayate bainna bati ina to. Na de si tandan. Ya apa posisian tandi napukada na ko bainna na tandi bati ina na timbang bati ina ne batata la susita. Jadi dami tulung po nalay bainni susito na de tayo si bumbo ko tutama to ko bay ta na la susita. Ya bati ibu kalwa. Jadi nadi param pedu kalau kita kemudian na nususite kaperukan bait stalu tu tom asandu keterong pasandu kubain na pasandu kumano ya tu pasandu keterong tu pura mana sifatu te tom arapu melalui perwakilan si misa nenek lalu sa une malum batu sa buka. Ya tu pasan dugu bay lalu sa uto yasa ya la jo barer lah ya di kabjisan na. Ya tu pasan dugu manuk lalu tama mende kasiluran na balik na kadang kasus itu ayatnya me pasan dugu bay tak na bisa lelu kuto. Ya jadi itu kamu telah naik ramput sama sanduku kalau joko mi manuan mi tunuan ni mana kuna di teloran ni mana sudah ya salam apa ya ma parengnya mana ramput ya panampan pak balik dari tantu pura mendisipati ya tu panampan lalu sa uparara ya. Bisa di panampan lah nadanya. Talu. Ya lah talu panampan ya. Kaya mo idak atau ada apa? Ya dak apa di dak atau ada dua. Jadi ta istirahat modolo. Dak ko opat tapatar itu jona salon nenek. Ya mo main doa nanti di ko masyang lamil kali kita rapo-rapo kali. Belang na yan natin